ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki Nohika School Contractual jong ki Government Law Primary ki Badan Hapok Shatri jong ka Contractual Teachers Association All Jaintia Hills Unit haka santarik kulalengkot arajar arphuai ki la kerpan ikatnat puliputhi jong sarkar jila bahkan omwen kam setiai ki namar babun na ki Nohikai ki dei bila dan lupa haka kam bat ki deiru ki bila palat rata banwat kam kani ka kenhun ki Nohikai ki bila pelong ru da ka jingyat pai ba menta ka singih nong ba cuai Kila pa eukurwa cak sarkar jela bahkan ailat biang bakinya kon ya ke examen Megalia Teachers Eligibility Test MTET haki samoi banwan hadin ke jingyat pai ba kani ke kunhun kala pelong pat sa jingyalang ke belengkot ha ke balai dan lang ru u Vice President jong ke FKJJP u Dani Shadam u badai ru wahe chnong jong ka Mo Kendeng Madan Kensal Lai Chakmat halor kini ginong rim unekong menekaliang kesen FKJJP ini kaliang i mem percaya ya ketika resolution dan negara o pas ke sarkar open kerek kami ketika MTET mem percaya ga bekla pas sarkar kau arjar kat kral dan kat kendem bekla tangwa kini kwa ongwa de pas sarkar o arjar kat kral kat kendem untuk non kerekam kena do usnem arjarnya arjar pra ketika gunong rim go yenye ko ar bon napi kino hikai to gun hikai pelat ke cipau kat ar kat sarsnem ha kini skor ki pi kam contractual teacher ngomot bo bon napi to go da over age dan wada apply check apply kam apply jam bon napi to go da untuk diretau apply ki apply kan kenika kajing be yung sarkar kajing temu yung sarkar be ki pi the bok ki waro how mo jing e kro ba otok wa nakaliang yung pi ulai rep lai riang pi kamejo le deman go e ulai ki belaman ke sengile deman go e pi wa kam jo le PBE wa kajing le MTET aperdi ki kemro ki wa ar pole ar pauso dok le pausnem ya per go kajing le MTET ke exam MTET wa pi ko dedap so pau so san snem jan woro dia che ini wa kat udang no irtai kadang he irtai dang len jing meje berkat yang itu tip lo di tengah snyau kajing be yang sarkar kajing temu yang sarkar be ki pi ya ki ciajar ngot ki khat aspa ngot ki no hikai dau bo jing e go ya ki khat aspa la ne ki khat le spa tli ki long yung long sem le yong pi kiwa depend na pi le ne kiwa yo ga jak po le ni ki kan yong pi Walain man nakaling sen kwa iu pensnyau kam jok lu jing mot ik sarkar wa ye kani isu bun kilkom gilat kilpi ha ko ye sol unkong nak betayong pi kuda hikai da pun snem ha ki school ye sarkar ule de ki kenja training ki skill development program ha ko upgrade ya skill ki yong pi lane ye ko elat pi station arsin wo ule pi ketika MTET yong pi la da nong rim sarkar u base baik ko ha ketika MTET wala da pek sarkar pi ni ki kan yong pi penyo ni man percaya ke hok long bruman bru yong pi had kamten nakaling sen FKJP kwa perpat kam jol aging mot in sarkar kam tam education department the department ko pai ya start itip apo ke district apo ke jelag yong pi Mana kalian yang i prano hikai haka tatkam ada
kat kumbang la tip baka hakalai pun tu juni ajar khat hindai ke exam yang ke MTET kelas dang te haka pat ke result kalami haka absen trik benai feb ajar arpeu te nadin nang ta ngiyo ngilatip ka kubor bangi bun naki parano hikai jongi kila fail te naka khat aspa ki paranong hikai tang 10% ki papas te nakaliang jongi ki nong hikai ni wat ni dap da kecing singau diau bat jing kordit namar ba kasot kumno ka syaki ka wan kecing jia yang ni kum kane te nakata ka daw ngimban se ban le ya kendu bat u Minister Education haka khat khandai 3 December hakan de kapor bangi ya kendu bat i te nakaliang jong u Minister Education ula kran syai yang ni ba un sathong ya ki post da ki ba pass ya ke MTET haka jaka jong ni te ngila kerpat ru ya u Minister Education nagbenta ki para nong hikai ki bala overage te mai pade i ong ba kito ki bala overage kim dan chance da ka weipat te nakaliang jong ni pat ni don kata ka ngila kerpat jor bating i u haka ta kasni bat ngi ong shano ki para nong hikai jong ni kin ya pet sar namar ba kila overage karta jong ki chano kala wei jak ki khon jong ki te nakaliang jong ni ki para nong hikai ngimban se ban ya lom ban ya khot ya ki para nong hikai ki ba fail ya ke MTET ban ya senop lang ban ya pen i ya ka ban pen i da ka peaceful rally agitation ban pan kerpat naki bahe jong DC te da ka baburom ya DC UI yang ni kalat bangin lek jong ki nong hikai ni kerpat jor hamtam ya education minister bat ya chief minister ban penne ya ka kam jong ni ban wat tilat kelenti yang ni da ka weipat ban ailat yang ni bangin le ya ka MTET by chance te nakaliang jong ni ki nong hikai wat ya hakapor ba ki hakapor jong ka DLED bat ka 45% kila ailat na bon sin ban pendep ya kata henry ban ya le ya henry ya ka MTET pat balay tang chisin only one time exam te nakaliang jong ni kerpat ya ka sarkar bakan don kata kacing singaw nagbenta jong ni ki para nong hikai ban pendep ya kata ka ya kacing kerpat ke jong ni ban ailat yang ni ban pendep ya ka MTET om da kabatar minit yang ni bat ru kumba ka ailat ya ka DLED bat ya ka class 12 45% te nakaliang jong ni ki para nong hikai ru ki ngidap da kacing singaw diaw bat kacing singaw kutlat kamensin bang ki babon na ki para nong hikai jong ni kila hikai na bon snam kila kidon ki bala hikai la chipau snam te kidon ki bala hikai la kandai snam bat kunta ter te ngimla shu ban le da ki wei pat kilat kilenti ban apply sa ki wei pat ki department kimla shu te nagata ka daw ni kum ki para nong hikai ngi kerpat jor bat ngi da ka bas da ka jing singaw rit mensin ya ka sarkar bakan chimkhia na ka benta ka jongi knang ba kalawe jong ka klawe jongi bat ki khon ki kti jongi kenlong ki ba job te nga kerpat na ka sarkar bakanem ino bakanem khen yang ni kum kita ki nyut kinyer ban bread yang ni kum kita ki disposal bat skawe ru ba ya ukna ru habangi hikai haskul ngimjut chi ukna ngisnang yu ni ailat yu ni ayu kita ki counseling ki awareness kumno ba unla ban pule ki kot kisla nri pause bale ba ka sarkar pade kale yang ni kumne te nakata ka daw ngi nakaliang jongi
ngi perkhat katkum ki kriteria bakila ka sarkar kala pha yang ngila pendablot hadu ke dielet ke tang ya ke emtet tengi terpat jor ya ke sarkar bahkan ailat syuk yang ban pendap ya ke emtet om bantar minit yang na ka pos